Tribunal Constitucional Huasipa, Sala Primera Huasinuputamu Malichkan, Magistrado Manuel Miranda Canales. Chaypim audienciata internet nentakama hispirachinku, hinaspa iskay chunka iskunniuq constitucional mañakuykunata votanapaq sajirunku. Audienciam hallarirun iskun horas kimsa chunka minutos niuq achikyay pachata, iskay waranja chunka pusak niuq watapa, iskay waranja pachak pusak chunka pichhayuq yupay niuq amparo mañakuyuan. Juan Gutiérrez Campeán mañarupurqa Oficina de Normalización Previsional ONP Huasipa Contrampi. Abogadokunapa rimariskampa hipantam, magistradokuna tapupaykunku. Botanallapaqñam sajirunku chunka pichhayuq amparo hatipaykunata. Chunka kimsayuq habeas data, hinallataq huk cumplimiento hatipaykunata. Sala Primera Huasiukupim huñunakunku magistradokuna. Manuel Miranda Canales, Presidente Hina, Carlos Ramos Núñez, hinallataq Eloy Espinosa Saldaña Barrera, magistradokunapas.